Haganege Eucharisch Bakuit, Tongin Duai, Nagabenda Jensi Mary Kriam, Namar Badega Snika Jungi, Barkum Juri Rehan Kriam, Benyoga Jinkoi Jinkia, Duaina Bendaki Ingasen Jong Patricia, Barkikun Gikti Baro, Duai Nagabenda Ka Jingtatai Dam Chukut Mensium Jong Shilbendi Simply, but Aristarchus Marwain. Duai kerpangro nagabenda kerijon badai ka sgi ka jongi mendaka sungi. Duai nagabenda Victoria Rendong bat kumjuru ekulung jongi ba utrai unang kerku ban kasukasai. Sim jingruai ke mas bakuit naka nombar arpuar. Naka nombar arpuar. Kumjuru yakasngi burom jongka epiphany. Ayo try unang karku kardo yani vai pai vai. Lemba gajingir born jongu. IT yagajingang no jambi yagajing tumo jambi how try. Yaki ingat sem jambi yaki kimigi pa. Yaki himen para. Yaki kun kikti yakabalang baro kawai. Yidwai nagabenda baro Kijingdon kam jungi, jingdon kam met but mensium. Ayu try unang shimdi pura ingi vai pai vai. Lemba kabor jongane ki Eucharist bakui. Ha keteng upa badukun badu mensim baku. Kajing ay jung utray jung iu Jesu Christ. Bad kajing iu jung uble. Lem bad kajing yasulak jung mensim baku ikindon rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Kohimen ko param kane kalongas ni buram epiphany. O Jesu ulapen pau yalade halay mod kitsim na mingi.
Uji su penyetu yangi ruk iway payway hakene yu kirish bakoi. Utrai kot uvering iway payway but pli yaki kamat jangamen siam jangi van wadia utrai. Haba utrai u pli yaki kamat jangamen siam jangi ngintup yu I yaki jingduna ka jingtolod. Kadbangi yang hajan u Jesu. Kadbangi yang hajan ka jing shai jung u Chris. Un penny hangi yaki jing talon. Yaki jing duna chungi, yaki pop chungi. Tongin tur shajan badu Jesu. Bangin dup snow tu yaki pop chungi. Tongin penyat jan yala de. How Jesu nadu ka doinud. Kotrai ni wan tur shajan yame. Penny hangai ka jing talon. Ka jing duna yaka pop baro. Bangan dup long ki kun ba janai. Ngandup long kun by each Shirham yeme. Kohiman ko para sangeshipor ban panmap nagabenda kilay kat kum ka jing shai kaba utrayu pashat halaga donur kamen siyam chuni. Ko Jesu bayid ngilang kibadona harukam map yangi sai kud yangi pelang yangi kikun kibawa shidai yame man kakalima nga pelang ha ublay badan or baro ban happy ko himen ko para bangale pok shibun dan kijim kha dakitin dakikam dakijingle kle dakijingle palas jona dakijingle palas jona Daka jingle palat pakraw e chunga. Namakata, nakarpad ya kamaria bakui. Kabayay sa katay surdi. Yaki angyan bagiri kui. Badiapi ko himen ko para. Banduay na kabenda chunga. Hausray ublay chungi. Ublay badan borbar wini sune yangi. Barendala map yaki pop chungi. Unyalam yangi. Shaka jingim bam jukut. Amen.
Tog ngin niya duway. Ni duway nagabinda baro ki jing tumo shime shime. Ni duway nadu katonod ba utray upen pau yalade hangi shaking ka semchuri. Baro ki kastan satala ka partay. Kamda mengi aiti ya baro ki ba sakut ha ka jingdum. Ni duway nagabinda baro ki Gentiles ki bampat pediang yaw Jesus. To ay ba ka jing pernay jang buram jame kan shak jing shai hapo ki donu chungi ni kan part kotrai bangilla banyai lemba ka jing dum jang kane ka parthe but when poi shalakari jang jing shai bam jik dautrai jungi Jesus Christ kun jame ubayim badabasan shareng khat badme Hake jingalang kaway jung men siyem bakoy. Uway ubalay. Junam la junam. Amen. Kajing puli naka kitabu Isaya. Kaburam jong ka Jerusalem batamay. Tuyeng tuting shan. Nabalawan kajing shay jong pa. Bat kaburam utray. Kalapalang halor jong pa. Kat ba kajing dum. Kadang tap ya kaperte. Bat halor kijat ben riu. Kadon kajing yong nget riu. Utray uwang pau halor jong pa. Bat layo I ya kaburam jong u halor jong pa. Kijat ben riu kinsayawan. Siya kajing shay jong pa. Bat kisim siya kajing pernay jong pa. Kaban nang kiw. Tukmit yalaki kamat. Batuk bet saudong, barok kian lum bung, bat kiawan shapa, kikon shinrang jong pa, najing ai kiawan, bat kikon kentay jong pa, lashura hal kik sangti. Anda pa yo I, yakani pansa pumat, kadano jong pa, kan sakandet, da kajing kemen, naba kaduriaw kan sathe, lut shapa, kat ba kadon, bat pan, Sakur lut yakaspa kijat penriu. Pan sedap semam daki ut, bat ki ut syong nabi midian sya epha. Belin ba nasyeba kinyawan, bat kinyara kaksiar, bat kadhup iubi. Da kabarwai jingero iutrai. Kaktin jengutrai. Misomu yoble. Nakasam nyo po ar kanabar nyo pa sanpog nyo. Kasam nyo po ar kanabar nyo pa sanpog nyo. I
jimbuli na shiti Paulus syaki episode kanong kebalai kedekut baar hadu kebalai bat kebasan hadu kebandriu. Daina kani kedau bahanga Paulus ukoidi na kebentau Chris Jisu haka kerteng jong pi ki gentle. Lapan pau ya kesandur bari jong blei kebangalaya tu lingkot haning. Yau ba kibreu kim jutep ba kijuk ba menshua Henry menta lapan pau dau mensiam haki apostol beku bat hakinoi tu lupa. Hadu kani kata kalalong hau Chris Jisu ki gentle kia yo pateng lang bat kiju. Kira long ki dekot jong kaju kamet bat ki yo benta haki jingkular da kajing alap ya ke gospel. Kaktian jong try. Iso ya play. Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat biru. Kajing pulena ke gospel bakoit kat kumu Matthew. Kamu ramami kutran. Laka yaw Jesu hagashnong Bethlehem hari Judea. Menba lalongs u Herod. Omslem hadin katu katne ki start kulur narimingi kilawan sa Jerusalem. But kila yakerli. Hando laka yaw kulung ubanlongs ki Jew. Ngilayo yaw kulur jangu nam hamini, but nilawan ban manig yawo. Habayos ngo yagata usim Herod ula pisa jingmod, but kinong Jerusalem ru kunju. Ula kot lang yagi ramba lingdo, but ki start ay, but ula tokit naki hanno enka yawo Chris. Hagas nong Bethlehem ha Judea kila juba. Unong ya tolopa ula tokumne mapa ko Bethlehem ri Judea pamlang da lele ka baritam hapadeng bakraw batri Juda naba napa unmi unong senshar uban yalam yawo pa Israel jonga kumdaw Herod ula kajar jar ya ki restart na mingi barula kerli biniana ki ya ka por ba uta uklor ula pau haki nangda ula pa ya ki sha Bethlehem da ka babata kumne to kile what binia yawu kullum badenda pishem yawu sa pendiplem yanga ba ngaru ngandup lei ban mane yawu yanda kunta kilami halindi kiyoi yawu klor uju uba kila yoi hamini ba uyamit hakama jongi hadu ba unda boy ba usange halor kajaka hakaba ukulum udan kila kemen shikadei haba kila yoi ya ukulur kila rum
hapoying bat kila lap yawu kulum bat ka kami jangu ka Maria kila demngon bat kila mane yawu nanda kila loy yala ki som bat kila terwa hawu yang ki jingai snowba kaksia ka jing iwi ba kamil lamaham yeki haga jimposunir banam late pai shawu Herod kumda kila late no shala kari da kawe pa kalinti ka gospel jangutrai Kazia roya amigo Chris. ko himen ko para mayit ha utrai Jesus Christ ngai ko ble sngi boram basu yapi sngi boram jonga jimpao ya Jesu ha shalai ngot ki restart namingi kunjuro ngai ko ble snem te mai basuk ar hajar ar po ar yapi bara ngidon haka ayom Christmas but nila yai puson jilliyo shapan ka jing kordor jong u Jesu ka jingim Kristan kalong ka jing God but yai puson jilliyo ya u person jong u Chris ka jing God jonga but jompi kalong ban puson jilliyo ya u person jong u Jesu ya ka personality jong u Chris nanda sha penpa ya ka personality jongi ya ka jinglong jongi habang istang ban wad benia ya u Jesu ha ka jingim jongi ngin salam kummawo kumba ang uyanis bakwet ha ka shiti jongo uno uburiyo kano ka buriyo bapelut por ban wad ya u Jesu ban lap ya u Jesu ban let shem ya u Jesu ban yo mad ya u Jesu kinyo ya ka jinglong ka batimai ya ka personality ka batimai ka personality hanne kalong ka personality jogi Kristan kadon jinge pe ya bar ki buriyo ba yo mad ya u Jesu ha ka jingem ka jonki te kaya ka jingkot jong kene ka ayam kaya ka jingkot jong kene ka por ka jingkot jonga yanga badyapi kalong wat yaw Jesu shem yaw Jesu yamad yaw Jesu naga daga daw u Isaya nongya tolopa ula kran shay ka dar ha ka kitab badga jimpule minda kasni barok is Barok jait bendriyo kin yoi ya kane ka jingshai bad kin wan ban wad ya kane ka jingshai bakin wan shem ya u Jesu ha ka jingim ka joki kane ka longa jingkot ka ba terpang ka ba u Jesu u ai yangi iwei pa iwei barok jinge jongane ka perte Bairo ka daw jong ka jingjot jong ka ka parte kalong kibriyu kim shimla shem yaw Jesu kibriyu kim shimla mad yaw Jesu kibriyu kim shimla king kordor ya ka jingshai ha ka jingem joki ka jingshai ka wanna u Jesu kaspa ka wanna u Jesu ka jingi ka wanna u Jesu ka jinkamen ka wanna u Jesu ka jinyada ka wanna u Jesu ka jinga e ka wanna u Jesu ya baro ki ka ba ki bri ki wad ki wanna u Jesu henre kim snow tu pat ba ki ne baro ki wanna u Jesu
Namar ba kimpats ngabuto, baro ki ba kibru ki wat, kawan nau Jesu, ba kimpats ngabuto, ke tolong chong ka jingwat baro kawai ka don hau Jesu. Haba kimpat don ya kane ka jing so tu, ki kendai ya Jesu, ba ki wat ya ke baro ka ba utterwa hangi. But nginduno ya u person jongu Chris naka jingem jongi. Ladang idu ya u person jongu Jesu naka jingem jongi. Kamentoy ya ka jingem kaba mangi in. But ha ka gospel mintakasni. Ngiyos no syapang ka jingka jongu Chris. Syapang lain ngot ki restart. Kiwan na mingi ban vad yaw Jesu ban mane yaw Jesu kiyong ngiyos no ngilayoy ya kadak ngilayoy ya ukulur jongus but ngilawan ban vad yaw kanamba nginduk mane yaw bale kilayay dia kalindi ka bajingay kilayay dia kalindi ka bajingay ban mane yaw Jesu meda ladang ni puson binia ya kane ka gospel ni nap lai jai ki beryuhan ni ni don lai ngut ki rista don ki jing to ba kuit ki angro ba ki long ki siem na mingi na lai tili ki jaka ki ya wan la but hang ne ka ta ka kti no bele ka on ki long ki start klur astronomers ki ba wat ya ke dakashin baro kaba pau haswin kaba mot ki don bon ki tiar lese hakata ka por lese ki pendon kam ya ke tiar ayu ban wat ya ke dakashin haswin mindate ke technology kala kam roy ke don bon ki tiar ban wat ya ki klor ban pule ya ka klor ban soto binya ya ke klor tagine ki long ki beryo ba pule ya ki klor ki babarsan bat snuto ya ki kolor bad kelayoy ya une kolor bakadeu sha unong penin bad kelas no per kelas no komen bad kan une kolor ula kring yaki baro ban vad ya wo ya ka tolon jamuta u kolor bad kabangi on kini kilong isim na mingi nga kermen bay kila shimpor lese kat shibanay tam na mahkiwan na jingay kimdon ki motorbike kimdon ki car kimdon ki aeroplane ban poy siya kine ka jaka lese kiyo yaga jinyara jang ikulay ne ki kada ban lei jing lei ban van ban wat ya wo siem ukulung Henry kilong ki bakoloy ban lei jing lei kilong ki bakoloy ban brat no jingay yak yeke baro kabakang yeki ban lei wadi nong penin kane kalong kawe ka jingya per kabangi layo i haki ne ki lai mut ki restart habayanu jor batni iway paiway Lesing ilong gibriyo, ba don buon gidaw, banom late wadiyaw ng penim, banom late wadus namarngi don gidaw, lesing iyong ipang, lesing iyong istop, lesing iyong ibunka, lesing iyong padep gika, lesing iyong kalong kabakriyak palat, lesing iyong kajingay kalandi, ngidon buon gidaw, lesing iyong indap pisa, Lesing yung kalabandon jingma ha lindi namar ni habelyay lemba ka lindi ka bakim ni habelyay lemba ka rikenja lesing yay ni habelyay lemba ki kalaw lese dan ki wa hakama jangi ni nam shuban jingi don bun jay ki daw lai po rukam lai po jay ki daw ni penpaw haba boy iya ka jingkot jango belay ban wat iya Tengin rai kadu kadwai kaba banyada yalade banya mi na yin. Kandam lele hagine ga por. Bun ki buri ki don ge daw. Lese don ki buri ki on haba puson haba perkan dan le
mas bakuit ki on ka COVID kambat kut midarong yos ngo badon omrikon te ladang ilay yo jian yo pang biang kadon gejima ye gejingim kababangan Shanghai namar bon gidaw ngidu ujisu nakajingim choy Henry kine laingod kidon bon gidaw hakama jongi kidon bon gi maukam hakama jongi kidon bon gi mau jingdud hakama jongi Henry ki ya ngille wat yawu nama kadonu jongi kakende hadu bangin damane yawu kadonu jongi kamensiam jongi katrang ban mane yawu kullum jisu haba kadonu jongi kastang ban trang ban mane yawu jisu don eye kabakang ladyangi banwad yawu menda kaya kadaw imjuwan namar kadonu jongi kamju trang hadu kata nagabenta kullum ujisu nagabenta ujisu nagabenta kajingim badu jisu kadonu jongi kakende nagabenta ayu hagene gaju lese ki kun samla ki on kadonu jongi kakende nagabenta kapule kaputte puti jongi biang bay lese ki on kidonu jongi kakende nagabenta usamla kasamla biang bay pidon kam yagalawe very good lese kikimi ki paki on kadonu jongi katrang kakende nagabenta ban saye ki kun biang bay kade kamram jombi lese bi perkam kadonu jongi katrang kakende kumno ban penbiang ya kajingdon kam jongi ingasen biang bay ngau kan lindo ni nga tran barabor lese kumno pangan pendap ek kamram jonga kum lindo kum rinia biang bay ni baro da don iveina padang chogiru balait na gitaw baramangi ni don hala ke jongi daw hato kine ke daw ki yarap ne iyangi bankia na jisu hato kini ki daw kabang ipeni barabor hal khato kilaman pingsan ne nakaman wadia ujisu haga jingim jongi nakaman mane ya ujisu haga jingim jongi pilabanai daki hajar tile ki daw hato kita ki hajar tile ki daw kilane yang ban pingsan yapi bapinom wadia ujisu bapinom mane ya ujisu bapinom pelut eka por badu jisu lada pisngautu lada pi ong hoi kine ki biang yanga don bok mapi ko himen ko par don bok mapi ai ki daw jopi kapin boy epi shabene Henry ko himen ko para habangi puson jilliyo yaka jigis kostan yisnotu kine baro kemnong eye tangkawe kadaban kajingim banyait shakama kadaw kalong mga badmapi ni kadeng namar ku Jesus Christ kadaw mga badmapi ni hagene ka parte kalong kadaw chomo Christ. The reason why we live is because of Jesus Christ. Omde namar gaspa. Omde namar ka jingkoy jingkia. Omde namar ka jingnang jingsta. Omde namar ka jingsnoba. Omde namar kano kadaw. Henry yakadaw kalong person jomu Chris. Badminda habangi puson ya kita ki armut ki beriu. Let's rimba kita her usiam her bad ki remba lindo bad ki rista ya ki bastard ha ki ying jomu her haba usiam her dule yasno lakha iyawu kullum jisu
Namar ba kini ki restart ki layoi ya ukulor ula lekongna. Ula kusulai jingmod. Ula pisa jingmod. Haba ula pisa jingmod. Baro ki nong Jerusalem ro kila pisa jingmod. Namar balay. Uherat ulang shitangli. Ulang shitangli. Lese bonsin haba u pisa jingmod. Baro ki Jerusalem ki tip kadon ke jingma yekiru. Lada uherat ula jurho ula pankli kadon ke jingma ya baro ki nong Jerusalem. Don kum kini ki beriu hayinga sem jogiru. Don kum kini ki beriu hake imlang salang jogiru. Dengia ban kusiar ba na kum kini ki beriu. Dese haying jogi don di kon. Habaki kon ki pisa jingmut baro shing shisem khala kulma. Lada uppa u kulmar jingmut baro shing shisem khala kulmar lang. Balay? Haba uppa u kulmar jingmut baro ki kon ki tip un sustang ban pen kulmar ya baro ki ingasem. Lala ka kami ka dom don ki kina ki om ki kon ki om ban pan ka noka jimpan na kikimi kipa kipet ya ka mood jong kikimi mood kadon ka mood lada ka mood jong ka kami kambia kikon kin apshua hadu banda shaino ya ka mood ya ka jinglong jong ka kami tahagine ke jong ka bamenda kikon ki peshua ya ka mood jong kimi kipa kalong kumno ka mood jong ki kemenne ki dom lada ki dom kikia hadu banda jai no ya ga jinglong joki donru ha ka ju ka dur ya ki kunru ki kala ya ka mood joki ta kimi ki paro ki tim bantu shagi kun haba kim don mood shu kim pane ye hadu banda daita ki dia ki kimi ki pakin kisne te kumne hi ka jinglong jong ki briu menda kum her shitangli Bondi kun samlaro ki long shitangli kum her kakela mod na ki pocha ki por min step kawe ka mod porsngi kawe ka mod janmi pat kawe ka mod shwaban leitia da kawe pat ka mod don sau san jai ki mod ha ki briu minna ya ki kun samlaro don kum kini ki mod ki kimi ki paro don ki mod ban penjai jai ya kene ka mod lese ki shinrang par ki longupa ki ward ya ki kaba penjai jaya ka mojo kian ban bon ke briu ki tusha ke kian ban penjai jaya ka mod lese da de ke kende ke longumi lese ki peit ya ke tv lese ki tem jingruai lese ki le jingo shaying marjan lese ki peit ya ki noki program bas hotan na de ki man pen ka la mod tab don bon ki briu kilong kum us imherit haba kala ka mod baro Jerusalem ka kulmar jingmod lang badu herat haga juga dur ko himen ko para bon dinga se momdon jing sukshu namaru wene armut na keta ki inga sen lese ulam ubadi drek lese ulaban long ubadi kian lese kalaban long kamdon ka kor ka burom hagini ke sningi yosno don ki longomiru ki bastang ban bud iyawu upaki kon ban lekat ba ulek ki bud ya ka mud jo ki broyo baki along kaju baki kadon ka jimma hagene ka juk ka ba menda te baro ke Jerusalem kala don ha ka jimma namar uheret ula pisa jingmod balay ula pisa jingmod ula pisa jingmod namar bale ula yusno ba lakha unong penim lakha ya wukullang jisu lakha ya usim ubalanga jingar menjogi Israel badula snousi ula snousi badula pisa jingmod amde namar ba Henry umbadio yola ban penia piau kaya ke da jang jing pisa jingmod umbadio jing dip shua bakiwe kitip balakha ye wonong penim
Kenapa untuk laban pindu no jingim jongunom penim. Don bun ke periu ke bababe kumne kapadeng jongiru. Lese don ki kristan ki babe balengi long kristan. Don ki kon ki bakle ki kibi ke pa bale pila perlong kristan yanga bale pila ai baptisma yanga. Ngam snotan na kane kalong ka jinglong jong bon ki kon ha west ha Europe ki kle ki kibi ke pa bale pila pen baptisma yanga. Kan sopoy kapor ki kon kasiru kin kle ki kibi ke pa bale pila pen baptisma yanga. Ngam snotan na balong kristan. Nama bale kimpat snotu ya ka jingkardor jobu Chris haga jingin. Ula yo jingdip uheret henre umshim kwa ban aiti yalade shau jisu. Nanda ya ki rempa lindo ba ki ye ki bastat ha ki ying jumu heret. Kilong ki beriyo badan gasap dan ke jing start ban tip shepang ujisu kila yo jing tip kila pule binia na ke jing to bakuin kila lap ba yan sami uklor unam penim usim uban penim ia upai di Israel kila yo jing tip Henry ke jing tip marwe kanom ialam yangi shau jisu ke jing tip marwe Kanom yalam yangi syaka jingyo mad ujisu. Kajingtip marwe kanom perlong yangi man mane yau. Pe kine ki rambaling do baki restart haying jongu heret. Kim shimla mi na yin. Uheret shimla treban mi na yin. Ki rambaling do kim treban mi na yin. Wad hadin baki layo jingtip laka yawu kullum ujisu. Hagenege jukka ba menda ngidon ru kikun gi ba kumne wan haba ki tip kidon ge jimpe nim haw jisu kim jummi na yin bon gi beriu ki sakut haki palaces kaying jo ki si palaces kala ballo ka jinglong jongi ka jingwa jongi ka jimbele basini jongi bon gi jimbele basini jongi Kakangala diyangi ban lake wad iyawu kullungu jisu ban lake wad iyawu jisu banduk mane yawu lada manga ban mapi ni sange ban mane yawu jisu kalong ka jingjot jaga jingim jogi lada ngim don por ban mane yawu jisu ko kinma ko himmen ko para kane kalong ka jingstang jaga jingjot pila ban don bun ge dao Lese pion ni bun kam, lese girempa lindo kion, ngin sa peipan, ngin sa leikpan, minda gasni ngim lapor. Lada ki don shisha ke jingtran, yenda ki layo jingti, kide ban lekumno, kide ban ya leik lang bad kita ki restart laimud kion. Abshua niru ngim saban, nama kedono jam niru kakende ban yoi awakulungu jisu. Niru ngim saban lang batpi. Niru ni ko ban mane yaw jisu kim shimla kiong kilait mapi nite ngimdon kam yaw minda sa peipan kane kalong ge jubab jombon ni kristan minda sa peipan kane kalong ge jingom jombon gi longo pa hadin bakila temenro kiong gumno haba poye ka benda ban penpe de ge jingim kiong gumno sa peipan minda te ni klaim ba Lesen sa poi ka por niyo jimpa cancer ki doctor kiyo pek ko longomi pek ko longopa pek ko kon samla tang hindriyo banay tang layo banay pen sayim he kata ka por ngin sa pek pa yan ngin pek pa pek yaw jisu mindate ni kalaim mindate ngim don jimpan jing shita me ye ngim da don kam hadu kata yaw jisu haba yo pan ya ki ju ki beriyo kiba ang sa peipat yanda kiyo jimpang kaba shirke kiyon gumno minta ngan peit yaw jisu hadu kata ka por ngim don por ban lake jingaseng ngim don por ban lake plapop ngim don por ban pule ya ka tino try namang ibon ka
Henry habangi yo pang, habangi yo shitam, habangi ya kendo jingjinjan, habangi kitram, habaki business jongi kam seiso, habaka jimbule jongi kam seiso, habaki ki beri ki bangi perkat balong shisha ki beri ki balangin syania kila syakala yang ingin kumno mintang impeshu impetang ya Jisu impetang ya Jisu minta Jisu lapia ko himmen ko para borna pedang jongi ngin kala ka bamor tang habangi don jing jar ha ga jingim jongi haba bahar ki kam kabayat sut i ngim don poshu ya Jisu Pei, Ujisu langgabor, kabak kering ya kiberiu na jingai shawu. Ujisu langgabor, kabalawan penkala kabamut kiberiu wat na jingai. Yes, Jesus is the power who can transform you and me. Lada. Ngi kaloi ban man heyo pedi gene gerista kim shimla sange haying jongu Herod kila mi na ying Herod kila bud biang ya ukolo kila poi hakama do Jisu kila mane ya Jisu kila lap ya Jisu kila snokuman enda kila da mane kila long ki bakloid mensiam kila IT kila tarwa hakama do Jisu ya kaksia ya kajingyubi ya kamir nanda kila pai but kim shimla pai shakaju karikenja shakaju kalindi kila pai lempa kalindi kabatimai man kajingya kendo ya Jesu kadeben pelong yang ni ban pai shakawai pat kalindi ni deben wadia kalindi kabatimai ngimlaban sakut kaju ngimlaban nim kaju henry ngideban long ki bakala ya garukam emjongi ngideban long ki bayai de kelimdi ka batimai ka ba ubleu kadau hangi ha ka jimpo seniu ha ka jimpar sad ka jom ka jinkot jogi kristan kalong barobor bakaloi ban shash koriau bakaloi ban mane yau uso jangga jimmene ya Jisu kalong bangin du wad ya kalindi baba bangin iya ya kalindi baba ngin stang ban shashkor ya kasur jogo balai menda manga badmapi ngim tresh ban wad ya kalindi baba manga mapi lese ngim tre ban shashkor ya utrai kadaw kalong ngim pat mane ya utrai hadu we have not reached the real worship of Jesus in our life. Ngimpat stang ban mane ya uble bashisha. Let's say ngi mane ya ke bleta wat mindaru. Let's say ngi wan jinya sing, ngi wan mas bakoi, ngi shong hayi mane, ngi snap ya ke jinkran, ngi shimminda ya ke mas bakoi. Henry katbang ngidang shongru, ngidang mane ya ke bleta ha ka men siyam chami. Deina kata kata, our life is not changed. Deina kata kata, ka jingim jogi kambat kala hado menda ka jing shai kambat rum haga doilu chami ko himben ko para haga ne ka sni boram jam ka jing pau jong Jisu shat lai mut ki rista haga ne ka sni boram epipeni trang na du ka doilu ko Jisu yalam yanga shaka jimmane bashisha nganom snapshu yano light no yaka sur jame Nganong peshu kano kalindi light no ya kalindi kabayalam yanga shaga jing shai ka jame. This is true worship. Tongin sangesh por. Tongin panbor na Jisu. Babang ni baro ngilaw ni Kristan kiba. Yadring ka ba Jisu, ba mane ya Jisu. Ba trang ya Jisu. Ba light na bahar ki jingkol mar. Ba light na ki jimpa. Balait na gijing shitam ko Jisu bayi karko kardo yangi penslay yangi bangin long ki kun ki bawad ya meman kapor bangin long gijing shai jang prate bangin long ki bayana ya me hakabayat ya lindi kababa lindi kabatimai amdeshu ya lindi barim kabalong kalindi shuaban ya kendo ya me karko yangi penslay yangi enya ro
ya utrai Jesus Christ tangin prai ga chinge kachai Lai spa and repuwe. Dry lai spa and repuwe. Tongin ya dua ya belai upanch hangi bala penpa yala day hangi ha ukun jamu o Jesus Nak bentau pabuku jengi ki bishop jengi kilingdo bat ki katekes baka jingim buku jengki kandup long ka jing syai bapernai kaban yalam show Chris ya ki mensi balapen khamti ha jing sumar sukher jengki ngi kerpat ya me ko try nak benta kani gerempai kristan jengi baka jingi ie jengi markeliang kandup yalam ya ki bomlong kristan saudong jengi show Chris Ni kerpat ye me kutrai nak benta ibei pa ibei nangi bangindup yai wat lenter ye ukris bat ban shem ye u hakijing duwai hakijing tho bat haka eucharis ni kerpat ye me kutrai nak benta kibale ben ye ukris hakinong bot jo haka diga klip mat bakindup kendit penriu Bat kin pla ba uta ya uba kile ben udai nong pen em jongki ni kerpat ye me kutrai nak benta ki brio baro bakin dup shem ye ukres haman la ubrio khamtam ha kitu ki badan ha ka jingkerdo bat bakin dup wan kham jan shauble da ka basyakri ye laki para brio ni kerpat ye me kutrai Ko pau bahabening ni aingu yame nagabenda kajinga John kajinge ha u Jesus Christ but nagabenda kajingles pon bakarpang bamalale banyalam ya iway pa iway nangi shawu to yarap yangi pangin penpau iyawu haki brio ki badam saudang jangi daga jingim kristan
bashisha ipanya kene dau Chris utrai jengim Amen. Kanabar laispa nyo po nyo. Laispa nyo po nyo. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia janga bar jumpi kalong ga bapdiang khun ha ublei upa badan bor baram To try pideng jingkinya lekji jongpi. Nakabenta kachingero kaburom kakacheng jung. Kachimto yangi pada kabalam kuchung karo away. topdiang ikar part ko try ya ke jing tharwa changi ya ke bala IT karpang ban buram ya ke jing pen pau jamukun bala kha marwai jame badu so ning kong jang ki jai bendriu kramba enai ka jingero yeme ba en pen yo hangi ya ka jingim bam chek da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rain kha bat pim Terikat batiru. to kentiu yala ki toy lord Ikutir ishaw try. tongin aingu ya utrai ublei jangim Kasyong hok bat kade. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jangi ba ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaigu yeme ko kinran ko pa ba koi ko blei ba don bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ namar minda kasni mela pen pau yaga jimaya jang ka jim penim jangi how Christ ubalam ka jing shai ya ki jai bendriu barenda haba ula pau haga jing lamba yap jangi mela pendi mai yangi daka buram jangka jimbam yap jamu bakunda renga baki angel baki archangel ki kes im baki hima bat baharu ki pat belin pat ki bojo ke bane hirwaya ke jingwaya ro yame kadba klem sange ni pen bana Ubakudu, Bakudu, trailblaking-bang, trailblaking-bang, trailblaking-bang. Nakapindap sa kakendel dakaburong jongmin. Wayo sana yung blasyon trong, wayo sana yung blayklangkun, wayo sana yung blayjuno. Wayo sana yung blasyon trong, wayo sana yung blayklangkun, wayo sana yung blayjuno. ko himen ko para kani kalong ka por ka bakanta in mane ya jisu nama u jisu unwan shong halor kani ka duwan ka tupat ha ka dur jong po barkawai u blame sha ba u mensiam unwan hiar halor jong hero larangi duai daga jingre blai to in mane ya jisu kum girista namini baga jingim jongi kan kala
ke jinglong jungi kan kerlang. Bangin yo ia ka met ka part ka ba koi ka ba kia. Bangin yo ia ka men siam ka ba kui. Bandup long kinongra ia ka jing shai jungo Chris ha ka jingim jungir. Duai na do ka toy da ka jingi. Darshisha melong ba kui ka trai ka te mei jong ka jing kui barro. Namarkata ikar padiame ta pen kuit pen kantang ya kine ki jing tarwa chungi da ka ba pa ya umen siyam jame kum ga umje halo junki bakin duk kelalong yani kamme batasna jongotrai jungi o Jesus Christ. Ha ka por baladino yavu badala ka mons nobha Ula pedihan ya ka jing shashito. Ula shim ya oppo. Bada ka bai mo yame. Ula kedia yavu. Balai halage senran uom. To shim bat to bam na ka ne pi barra. Na mar ka ne ka long ka medjanga. Ya ka ba NIT. Na ka benda jom pi. Hakaju ke rekomendal la bam ula shimya ka kuri padak bai ngo biang yame ula ayaka halake senran u om to shim bat di na kane phi baro namar kane kalong ka kuri jaga snam chuga jong ka jutang bat mai bat bam chuk ya ka ben pen mi na ka ben da jombi ba na ka ben da ki babun ya ka ben ma ikipo to le ya kane ban kan mau yang ngam. Kos nam bakar dor jongu Chris. Ta pen kui dia ni. Ta pen koi pen kia yang i met bak men siam. Ta yada yang i nau bak men. Naki kalam. Kajimaya jong kajinge. Namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingi ya ba ka jimmi pa jong ni tarwa hame ko trai ya upu jong ka jingi ba ya ka kuri jong ka jim penim ngi dai ngo aidem namar melan new yangi ki ba be ban ya hakama jamme ba ban shakri yame da ka bas ngeveri ngi kar pad yame ba mangi ki ba yo benta ha ka men ba ka snam bukaris ngilla ke bala penyata ni kawai da umen siyam bakui. Takan mau ko traya ka balang jamme, ka bala priyang hasatala ka perthe. But the pensionaya ka haga jingi, renka bado Francis upa bakui jangi, fadansem administrator janga diocese, but baru ki lindo but ki rindiam. Takan mau lemro yaki himmen ki para, shinrang but kinte, ki bala yutia da ka bakarumen yaka jimmi pa. But ya baro, ke bala kalat no haga jingi sunai jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bahrang ikar padia me kramba renka bat kamaria teiso di bakui ka kami jungo bala yu Joseph bakui de kurim jaga ke apostol bakui de Francis de Sales bakui but baharu ki rikui ke bala pensno bhaya me pateng la pateng Nindup long ki babbe ben yo ben dalen haga jingim bam chikat but bangini ra but pendan buram yame da ukon jamme O Jesus Christ. Dau lembadu badhau kallang hame yublay uppa badan bo
Haka jingalang kawe jungumen sim bakut. Baraka buram bat ka jingyaro. Junom la junom. Amen. Tagin duwai ko bau Jesus lai kai ngiben duwai. Bangin dup yo eka jingnang ka batimai. Bangin nang yo eka lindi ka batimai. Da ka ba manish da min siem yau trai ka jingim jungi. Kopa jungim. Baha bening kalong ka bakui ka kasteng jumi. Kanwan ki ma jumi. Kalong ka mon jumi. Ha kendo kumaha bening. Tuai yang iminda ka jimpas jungi. Kabahala ka sni. Batama yangi yang ringkang jungi. Kumbangi runi ma ikabeles niyo yangi. Badwadiram ini syaga jimpen syai. And rai to perlait yangi naga basin niyo. To perlait yangi ngikerpat ko try naga jinx niyo barra. Haga jinx born jamme. Tai jinx suk jinx sign haga sni jangi. Kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme. Ngin light barabo naga pop. Bangin yo jingada naga jing jing jar barra. Karbangi dangap kemeleng diaga jing karmen bakui. Baga jing wan pa jung nang penim jungi. O Jesu Christ. Namar kejumi kalong kalima. Kejumi kapot kaburam. Cunam ay cunam. Kotrai Jesu Christ. May ubala ang haki apostol jamme. Kajing suk ngay happy. Kajing suk janga nga ay happy. Wat paid igi pop jangi. Henry yaga jing ay janga balang jamme. Bad haga jing born jamme. Tai haka yaga jing suk. Bad kajing atli kaway kat kum gamon jamme. Mame uba im. Bad basansya. Junom la junom. Amen. Kajing suk utray. Kandon. Barabo rengka bat pin. Ringkat pati. Nam daga jing ilo try. Tongin yay markelia. May Bakit mo di po kapatid? Tusok sa nayani. Kukulang bron. May bakit mo di po kapatid? Tusok sa nayani. Kukulang bron, may bakit nagipo kapatid? To ay jingsogyani. Hakami. Unang sius pa jangi. Unang penim jangi. Kajing syai janga partai. Hakami. Ubakit na eka pop janga partai. Badu bapen koib yang naga jimpa. Naga jing shitam jangi. So kita ke balakwan syaga jing kawai jangu kun lambara. Kamet berkesenam jangu Chris kendriang syaga jingim bang ciku. Kohiman ko para maneyaw Jesu. Pediang kiaw Jesu hagadonur kamet siyam jabi.
saya jangi ko jing shai jangi wan shaga jingim jangi ngitrang ya me ko Jesu ngi ye me ko Jesu ngidan kam ya me ko Jesu pamelong ko nang penim jangi sispayangi pelong ini ikun ki bacanai ki bakui kumba mela penkantang ya ke restart na mingi lembaga jingmane bachisha jogi Panyaya ke lindi ka batimai yarap yang iru ka Jesu Panyaya ke lindi ka batimai Penim ya ke jinglang ka batimai lembaga bojo ke ki yukeris bakui lembaga bojo ke ka kiniya ka kriyam bakui pentimai ni taup temai ka don ur ka mensiam jogi penslay ni daga jingi penslay ni daga bor penkoi penkia ye ki bapang ki bashitam na padeng jogi pending mai yaki nampak makin ino yame ko Jesu makin isi no yakapop ko Jesu bayi yalam lendi yangi ai boring ye Jesu but melong ka klor joga jingim melong ka dakka shin joga jingim jangi kargo kardo ya bahor ki ni kon ki bashin da agane ki yukeris bakoi kargo kardo ye ki bafa ki bashita min kai diki kargo kardo ya ke barake ya kasnika pen kamen yaki kargo kardo ya ke ba rekhe ya kasni dap jogi ki bige pa jogi bagi nang yo jing tengan jing snahin bagi pois suk poi sign shabane kargo kardo ya ke batrang banka suk ka sign ki kon kargo kardo ya ke ba wa ki kam ke ja pensle ko trai ai mor ko trai ha ke keleman Shimdi pura yangi vai ko himet ko para duai na do ka donur outrai ka ta ya pi un pen kai dia pi ina ai bore be menda hallelujah Jesus dia roya me mane ya me agani ka sni buram jaga epipani ye tram me ya me ko Jesus ai bore ni Jesus ai bore ki ni kon maro ke ba shimda agani ki yu ke koi Smeye ki na ka bojo men siem bakoi tau to mai ki hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, wanya malojani, wanya halor kini ki kon di badwaya kamajme, wanya haki ingat sem jongi, tau to mai ki ko Jesus, peni alade haki ki kon, ikaya ki babalang oblay jongi, Jesus bayi, tolang oblay jongi, tolang nampen chai jongi, tolang nampen kia jongi, tolang nampen light door jongi. Hallelujah, hallelujah. Naga jing frosti, naga jing talat jangi. Maginang light Lord menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I boring it, Jesus, I boring it, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tok nginia duwai. Yanda la pende mai yangi daga jimbam bakinta ngi karpad ye jinge sneja me ko trai ba uklur janga hak jame un think shine barabor hage jimmo jimbar kha jani ba yakas pa kor dor jani yan shem hage jimpla yemi da ukris utrai jangi Amen. Utrai undan rengka bat pim Rengka bat piro. Mo ya ka kle karpadi ka jingkar ko na utrai. To ublay ubalakot ya pi na ka jingdum shaga jing shai ba perla jangu un tes bun happy ya ka jingkar ko jangu badun perlong ye ki donu jambi ki bas kem ha ka jinge ka jingkar men ba ka jinge Amen. ba namada ka jing shania pela bud ya ukris ubala pau minda gasni haka parte kum ka jing shai ka bating shine haka jingdum to ublay un perlong ye piro ka jing shai naga benda ki himmen ki para jumpi Amen. ba enda ka jingyai pilgrim jumpi kalakut to pin poi sha uta ya uba ki restart kilawat da ka babut ya bukulur but ya uba kila shem da ka jing ka ben ka bakrao u jing shai naga jing shai ubade ukris utrai Amen. But the jinker kujang oblay badan bor baro uppa badukun badumensi ang bakuit kan hyar happy but kan sa bad pi junam Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubor babhajang utrai da ka jingim ka jumpi
Nisomo Yauble. Ko himen ko parang iko aban pintip yapi ha ka pratari ngidon ga Bible Convention bat ka jingduai penkoi kani ka long Bible Convention bandingkong jong ni usnem hajar pu pi ki basa jingai pi ki basa jan pindip yaki paralog jong piru ba kinyo banman shibenda ya kani convention kan stan kendai baje da rosary nang dayai beteng ya ka jingalap ikatin kemas pakui bat ka jingduai penkoi bat kan kut shua baje ba pilaman late pai ublain kerku yapi bat kanong stoin mau kelam kadon khanda na shilo Nang ta sibit no sngi don jingmane sakramen kapor baje kapor baje don jingmane sakramen jing tuai pen koi nisim jing ruai pen wai na kanombar lai pu Nomor lai pu One shashing on great part to one shall sing jongi one but ki angels and surging in kalulungin pendi utia hakasem jongi bra unang tang baru trayu kenra One shashing on with part to one shall see him jongi one bagi angels and surging in kalulun in pendi Eniro Yesus Kristus Amen.